Sanibona lwenganza ukuthi ake ngimele liphinde futhi ngamukele le channel ehamba phambili inkezo mina ngimpezela intuthuko ngakhumalo bathi ilaspo namagumede mhlawumbe mangabe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu xayiso lapha insizwa uMtebhosha ukuthi engalokuthi afake uLimit le ngqondo yakhe iyokuthanda utshwala lapha kuzoyiposti efake lapha insizwa ungelovenge ngathi ke cacisa kabanzi ngomcimbi wayo ukuthi ke senze ukuzajwala kuvele lapha nezinye zama poster lapha ku Facebook lapha ukuthi ke umcimbi usaqhubeka nomi kanjani ule post ufike wayibhala lapha ungelovenge ukuthi ke kusele nje ihora sidedele iposter ka group B kodwa ke before senze njalo bengicela nikhuze nansi inkomo ungasimoshela uLimit wethu ngokumfundisa utshwala ngoba uyabona nje kudeshiwe kulesigubhu esiphethe lapha ushaya kancane Limit angiyena umuntu mina ngenkomo mina yakusho lapha umuntu edukisa intwana wasethi ke ngo7 iyaphuma lapha ke ipost oyenganza kwethu lapha insizwa ke ebekade izincokolela kodwa mangabe ubheka nawe lapha ukuthi hayi le insizwa ngendlela emkhombisa ngayo lapha ke kungenzeka kulesigubhu khona okukhona lapha nasisho ngisithi ke le insizwa ayikhuzeke impela ingazifaka uLimit lapha nomqondo yokuthi imdeshise mawala lapha ngazi kana ukuthi mhlawumbe thina kwakho ukuphawula hlala comment section ungixoxele kabanzi ukuthi luthino lwakho ngalo lo daba mina sengiphuma nje ngiyathembisa unyaboya futhi lezinye ezilandelayo kwivideo landelayo ungakhohlwa ukusubscribe ningilandele ku Facebook radio inkezo ZA nibe usuku lomnandi ngithanda khona.